Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Buat iya ngah kalau ngelap dong kecil kecil ke bayar ha. Dan nak yang juga don jemput yang menikun ya MP election. Di hakabadi pengen ke bentahi. Dengan kekuatan syai mendesak mata kan dia kelap dong ke kabu dengan baik kendu buat piang ke por mata. Di suatu kalau ke ngah don kecing terang. Pandang kuapan syakri, pandang kuapan tray, pandang kuapan nyarap. Nak ke bentah jong ke jadi pajak jong kajelahi berokoi. Di kelas satu nak lihat juga kalau light time kum MD, sheet time kum DC. Pada kajing slay jong play kalau yor kalau nanti kalau prasnem kum minister. Di kalau yor kalau nanti mensyakri ya hapok ke kamulai konsep kejelah kalau pada kejelah tu pokum minister kalau hai favorit. Apa dong dangi combine lang ya kajing long dia bermisi kalau arpos nem. Unus nem atau pulai ngala nak yang juga kalau bah ularem no election MLA tengah ngangap piang ya kani ngap piang baik mata ya kani ka ya kan jingdem kadi ka song hakam mon kalau jong pas kadi ka mandit jong pai ba jong mulai jong mulai pai ba mulai kwa ka jingkala kadi yo ka jingkala parang sungu ba ka bentak besar pada mata ka don labong ba don kani kadon kuwe kadi bentak ba kadon ka bakan post jong post MP tiba-tiba habadi bagi MP nak dia juga kalau nak dia juga kebang benda ada terang ada kuat kalau ben kenir ke jingarap nak bentah jong ka jelahi berokoi pandang dia ke UDP dan bon ngi sem ki aspiran tiba kuat beli kun ya ke MP ya ke nika MP election de kumui kandidat nganga terwai saka parti UDP ada ka long bala man phai sanga ba khmi sanga man kerjaan yang ban pek bahan yang perfect habadi bakan ke bentah hakabadi ban ke bentah kenang ban yang jongka kenang ba nak yang jungi ngin yo kalat kalti ke long ya ke ba ngin lang yo kalat anti ya ke ba ngin yo ngati ya ke ba ngin lang kit lang ba ya ka jelam mek hi bro ko wei ti pisong thu kalong hang ni ko ngamne kalong ka song parti bat ka ba kalong ka shine nak yang jonga kabut ada ka parti UDP ka tiket ngang long bakre ni kun malah dah kejar kat baga parti tiket kamai tiket do campaign ni pun nak kali ngajungahi kalau ni kersian yau nu kana dia ban nak kali ngajung parti ka ibit ban ya ka ban jit kum kotong ni na po da jong kotong na ka UDP babin kun na ni po long seat di nama tu sung thu ka dong ba parti UDP ka di parti ba he idon karut ki MLA idon ke MDC idon ke bobon ki XMLA ki XMDC bobon ki beri dalam parti di kemudian kasong mata hak yang parti lada ka ibit dah lagi ibit laman pe inu kambiang ban nikmat nak mata ka silong sit ndek ing bangadon nak yang ngajongahi kalong tanggawai ya ka parti berokoi kalong kadi ka kam kan ban yakun ban long ban yakun ya ka silong sit kalong ba ban nikmat MP kalong ba kustu ang ni mata ka don kam mata ka experience dengan projek na jong kumway na ki na way kumway ni kadi badon pak experience kumway minister bat pibe lan lupa hakan feel jonga life host nem ngadon ni feel baru pas dang ni ka benda ka karya ka jonga ngali su ni pas dang hingi dan hako ka siap ba adu labong tabro samla ngi tre kam ba don ki present sing sama di mana breng longrong ba snong abat kum presiden joki SU pemerintah apa sepuluh itu bihadu mentahi kini kamen sim syakri kamen sim merap kamen sim manda har kadang rehem po jong tiga syong mata parti ban pe gibrion ma pistu hapo delhi kembolong sudah katahi nak skam tang mangah skam mengilang baru ngi sokhia jong mentahi ka selo ya ka sit ya ka meklia jumi marko makalong mata babun isu ke bakas state ke lepas hapo parlimen kimlong su ki big issue langikan spok ILP ame kali ajungi kan issue kan lapnong kan bonding issue dapoy hapo dili pada ka sedam halok sabha to MP jungi na MP jungi lo ries mata issue kaslong pisung thu kaslong kai mga kalong tang formality tumpaw mga ries issue jong ILP dai kamdong kata seriousness ban convince kalong kita ke national party pingyong boros kata kalong ba MP jung nikmat yang mekya jung boros